ngiyazama ukuphila ngathi akunandaba kodwa ngiyahluleka. Noma ngithi ngiyakhuleka inhlungu nenyembezi vele ihlasele ngisole namandla kuyivikela. Senginokuyiduduza ngamagama ngithi akusemngede uphila nayimpilo kodwa nalapho kuba nzima yakutshela. Mina impilo engiyiphilayo ibuhlungu kangaka ukuthi akusibani nabani ongathanda ukuyiphila noma ongakumele. Ukulala uvungwa kahle ukuthi nawuphuma uthi uphanda ubuya ngasethunjini ugcine sewuphanda namagama aphuma kubantu ayangasenhlizweni. Mina inyembezi ekuzikhala mihla namalanga nganayo impilo yangikhetha sizalengana nemjuluko yamandoda asebenza angafundile. Basuke beqinisile bethi nako kungazi kuyafana nokungaboni ngoba kube nami ngangazi ukuthi yami impilo izoba ihlaya lomhlaba nami bengeke ngifune ukusala. Bheka namhlanje sengaphenduka inhlekisa kubantu kwabanye sengaphenduka into nje efanele noma iliphi igama elifike kuqala emqondweni. Kwabanye-ke ngiyazazi ukuthi vele angisiyilutho yalutho kodwa njalo uma bengibona ngiphenduka utho ukuhlekisa abangani babo basebegcinela phasi emthamo yami. Kunokufika abantu la bangishaye bangasanandaba nokuthi mina ngaloko ngizizwa kanjani. Abanye bangiphuce kona lokho kuqala engihambe ngicela labantwini ngiphuca abantu abahlezi bayabadlile empedeni. Mina